Chief Minister amasung Sushil Ro Guwahati dagi halakre. Ngarang nungtin pung mangaga minit taraga mga tarakpada Air India ge flight number I-5788 the Imphal Airport dagi Guwahati damak Imphal thadokhiba Chief Minister N Biren amasung Minister N Sushil Ro ngasi nungtin Air India ge flight number I-5792 da Imphal da halakre. Makoi ani Guwahati da kari damak chalubano amasung mafam aduda kana bu kari marangi damak unakibagi haibagi matangda official oiba pau amata phangba ngangkhidre adum oinamak ngarangi khongchet ase haujik jiribamda oirakliba pibam asina maram oiraga yumthang nariba asangi kasa district ta maitai chani rom lanjenaduna changjafam lawbagi matangda asangi chief minister Himanta Biswa Sharma unaduna pangba yaba mateng amasung ngaksen thorangsing लखत पिनबा हाइजबा ओइगनी खनखिबने अदबु सही असिगी अक्टोबर थादा पांथोकदबा झारखंड असेंबली इलेक्शन की को इंचार्ज ओरिबा चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा दे ngarang numidang pung 9 ga makhai tarakpada Guwahati gi Delhi tamna chatkhre aduga ngasina झारखंड स्टेट अदुगी इलेक्शन इंचार्ज ओरिबा यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहानगा लोनना मिफम पांथोकी हाइरी मरम असिना चीफ मिनिस्टर अमसुंग मिनिस्टर सुशील रोगी खोंचात असिगी मरम सब चाबा खंगबा ngangkhidre मणिपुर की पॉलिटिकल सर्कल खरदे मखोय अनेगी गुवाहाटी खोंचात असे मतुंगदा दिल्ली दा चतुना हयेंदगी हावगदरिबा लोक सभा मिखल की मंगोयना होम मिनिस्टर अमित शाह यावना मई लेनबा मिनिस्टर सिंह उनदुना हंदक पांथोखिबा सिक्योरिटी की मीटिंग अदुगी मखा तारकपदा मणिपुर की वथोक लोसिनबा वरी सनबा याय हाइबगी थाजबा थंखिबने अदमकबु ngarang मखोय अनि गुवाहाटी दा थुंगलबा मतुंगदा ngasi nungting इम्फाल दा halakखिबने।